Kidam tang chiti ni phai krep phorni all ni lipen diopani angkang kidoan rong asar lapen sorkari rong asar tuma hin pen mai pa do ponlo bangso mai long is reng ma moza podi malong is moza pukitok ponje phansi chirai ponlo bangso teng pen tok ponlo pusi reng ma khe tumpen phirangkia mai long pangdak pon bonta bangso is moza pukitok along reng ma po bangke pavir pon der puthak reng ma khe tumpen phirangkia mai long pen ningkang samsi chipaklang ponrinti is rengma moza pua bangke Assam Sorkar mate India Sorkar tumpele nangkipi lapukali laki kedam tang 1868 mate pharokrener kebra throk kebra ner kepa ningkana hut areng kilo katum kechari pon bom hutsi nangkipi tekang hormu lapotsi komadne asorkari rong sara hin penle ke paprayonji lapukali tang tenon bangso is rengma moza puke donang jadi malong is moza puke tokchot abangke kumada long pensi jakong kilong pon lo pusi phirangkia mai long pen ningje pon amar kabialot east sigma moja और west sigma moja nagarima moja tinta moja ase yat aro etu hol 1861 sonot british government e amar dia hoise by proceeding number 116th or 117th dated dated আছে আমাৰ হা 1861 সনত আমাৰ দিয়া হৈছে কিন্তু আজি আহিবলা ইমান বছৰ পিছত আহিবলা আজি আমাৰ ইয়াত কয়লামাটি এৰিয়া অলপ আগৰ দিন সেপ্টেম্বৰ 15 তাৰিখ ইয়াত এসজিবি सरकारी जीबी सिलोनीजान और देवपानी अंचलत मानु एसोसिएशन एसजीबी एसोसिएशन और ऑल कार्बी आंगलंग जीबी एसोसिएशन आंदारे इहतर एकटा हेरी करिसे माने प्रेस कन्फारेंस एटा बहिसे और इहतर एटा डेट पालन करिसे इहतर एटा एक बছৰ हुआ इस सिग्मा मोजा तो काटिबला इस मोजा बोले ये तो माटी लवा एक बছৰ हुआ माने एक बছৰ हुआ जन्मदिन एटू पाटिसी ये तो bangso is ringma moza pen is moza pomen kelar philake ringma khe tumaphan kiber thip ang theklo nasikar benglo thomas council pen assam sarkar tumaphan kachuningria bangke bangso kelar phit amoza amenalong puthot is ringma moza puke patok pon thujia phansi phirangkia mailong pen kachuningri padopon. And now attempt has been made to change the name of the East Rengma Moja. The Rengma Naga people totally refuse to accept the change of the name of the East Rengma Moja and appeal to the Karbi Anglong Autonomous Council and Government of Assam to protect and reinstate the history of the Rengma people. Thank you. Bukajan pen ananterang Karbi Anglong Live.